Yesar johila hata ijihunduka wabaya wazia hata mbandi nino na tseno kartu jorch na mapesa aboho hufa ngena mhozwani siondo shahidi likahanza muone angalione saze nyumba hizo dogane shahula shijoshunjiliwa wanruwa doja wenikiwa abenge na mhozwani sina mhozwani sikomazamana hatu abenge sio kama mahatu ide demzaze mlezi ikao kajalala kajajirenda ketasi ngamonao vanori jari tsahemba hingo vano vahana shahula shitolwao alafu rijari parisa shahula shihisa shaholi horidunga na sina mzaza hatu warudi wapitie waramba kwa shahula shihisa na rende zatu warudi wakauripara warinikuona sashe wangavi wangu ishotile shahula shawanrumengo mine na wangavi imana abo rijaran registre vanu si hujari rishirenge rende riniko wanruho loteli wazima na mzaza hatu tsoi haja katsujunu katsujirana jiza shahataze kwa bombonzi ngarisau no heyada sinai no rengae shahula ne na namba viola zamana hanabiokaya evanu eni skungo tujavanu vangu timabia kenga vizofanyamba shavala timabia nukaya na mdemande ba wandu pia ngwarengwao eni wandu wakawa bloke yangu ngwarenga baba haruma tuncha shiba ngavjo bloke kana dominikani shahula waturi mabia kabane mahoza risari yadili serikali ya hatu ndoze mbio shotsa hana ngota tisawa ebenge na mbipiti mdilike bahindu leo warini kaleo anambia ukanire jenebo jioni shapati ya maudu kwa nauri nikamba hindu seluma hulahuloze nyumba yino de commission hasi wa inekao wando shahula ngani hunu awangwashi bahizao wajabanu waja wa wadoni ko wanu maana nina mara alimani na ibanu babu ndanje ba ndahimela Panano de mazamana tawana de mazamana wana nyasi mafurika wado warenejize yabongo onepitie wariona watona mabanusi wandu wazima yodo vanhu wakofanya jitahidi hata waondemba mbavinu wari ebenge na mhozwani mana wongo wajonesa ho kabane sharfunga huno densi ya hapo no wakati wajobo aeroporo ze wa huno zinsizo zingi no waboze aeroporo washi Sudani wando wakauja waranzihe dohu jabanu hena usiku rejerengesha bula abenge yabo ngari monesa unize no donsi Uganda. You know Zubairi ambassador? Yeah. We need to Junior. Ada Komoro? Ada Sir Komoro? No. Junior. Yo. Yes, how are you? Sasa bwana wa Komori sasa serikali ya Komori ajirike Rasulullah na myauni ndio kana baraka na myauni risikini na risikini ndio kana baraka basarla ndele ya rilemewa mhozono wana mhozoni mala hura yafunga sengela hono busai saila ezikudu sasa ngara wao umuhimu ngamona uzindeze daraja zikao doziliyo inde daraja rahonda na mhozonisi esa wandu wanojoenda tawabaya narijoka wandu hindri wana basari jari ripitielwa ritolo harumwe mirodo mihu harumwe ma hindire ma Pakistani na indi ngasida sinema Afrika no wajowe singania na mhozonisi barilemewa rilembele ya zeroho
aba basawodo shahidi Yodo shahidi. rika huda zarfiana basarika ujarjari muone daraja rishi Nanu wadori honda rumaye cortege la fuanika wanavyo kaya safara bado wanawasha ndare rumaye cortege zilatiko bungana abujeranzi haweni sasa jerana la flori kana mnare kare wajawanda kwa tuni nika shawari sikinia wadi para wakorika shawana ndio kabando na maudi ngwajosi wazema ne metraje pia ni mdarasa wao Aina watu watukoja warengo dadi sisi. Ambaka ulabana hata maudu. Wali wansi. Wali wamekaa bakata wao. Basi wana wapendele mbele. Wali wamekaa. Jangan kuongera mmere abantu abaveri bajeno kuongere Walo na magari ya sumuja. Mrelevo ya Afrika wenu wao. Baki hapa. Ile yao. Nanga katiwali. Yafsha kwa imba maxi. Ndio kwa yetu ya okuwe. Leo narejesema chiba. Sila shida. Hizi daraja zilio na wengi nao sishahula shauka ya ngari lao wanaonje shukuru alaina madalillahi ayuhal mabuthu fina bidhabil amri Gojona taratibu mkwembe vyo uitowe. Yo ngatoka uheza kangarida usanga. Garjonga. Uheza kumarkashi yao. Kwenye ruka uheza tola ambadi. Sori toli.